ngithula masango hawu mangaki kahle bese bangidida nasebathi lelisango nguJesu kanti bathi Sathane uyajabula lalana sedatini letingevakali ngoba sunathi kuvakale letinto silinye lelisango elivulekile. Glory to Jesus. Hallelujah. Ngisoni ngisindiswa 1975 la nhlangana yakufika libandla leMnazareni kwatholakala sangoma hayi watholakala hodoba ngangene eminyakeni ngina 9 years atholakala ngina 26 years nawukhuluma ngekidloti ngiyalathi akusiyo nje nento yokudlala idloti empeleni ngoba siyathanda thina. Praise the Lord Jesus. Wangena Jesu ebazalwane empilweni yami njengemamba nayingena emgodini wemagundwane. Ubabeke ligundwane lelithi mamba. Njengoba ungene kusebusuku sawuhlalisana. Bese siyahamba ekuseni. Kodwa kungangena imamba ayidlali neligundwane. Kuba ngiwafa. Wangena Jesu empilweni yami ngina 6 wemadloti. Ngikutshela igama nesibongo. Wangena umdala wezisuku wayekhona. Nokhona nozayo. Hayi yangena ingwenyama emndeni kaJuda waholekele empilweni yami emadloti kwaba kusapha kwaba bethe ngisho linye idloti lelithi sawubonana thini kuze bekunamhlanje emadloti angatoshanga ngibalekele imkhulu kabe edlotini. Glory to Jesus. Siyabonga bazalwane, siyajabula uNkulunkulu siholile. Ngiyenze kuhlungu ngibona likholwa leli inyangeni. Ngibone likholwa leli kubaprofeti. Ngithi yathi thina sakhulu uyathi uNkulunkulu tabehlulela abantu abehlulele ngathi. Kuthi bathi nabaphuma wena wayemuva. Uyaphunywa. Ngeleke kuyaphunywa. Akhona amandla egazini kaJesu. Glory to Jesus. Uyaphunywa. Siphuma shiye amadloti akhona. Siyaphuma kunjani bogogo emuva? Siphuma majazi, siphuma siphele sithi Jesu yedwa uyelona amandla. Jesu yedwa uyelona amandla. Hallelujah. Oh hallelujah. Siphuma bogogo emuva. Angifakaze bazalwane angiguli kulo lendlela ngihamba ngayangigula. I'm not sick. Ngawa nje phela ngawa ngalimala base bafaka insimbi lebathifakako. Ngabonga ukuthi Sathane kunendlela liyamlahlekela. Ngiyabona kwathi khwishi engzondweni wangitama letinyawo manje lokubi nanyalo selo ngiyashayela. Wangitama letinyawo ke Sathane athi ngicethile akake ndilulu ngoba ngawatarget umlomo lona lingi ngawatarget umlomo. Uyabona nangiwa ngahlala 3 weeks ngise ICU ngale ndlela ngawanga esigodlweni saSathane. Yabona na umukela ibhola ubona ukuthi uyabona abantu badlala leli goli leli noma ungathiwa lepali leli lepali walibona Sathane nangiwathi nalipali yathi nalithi liyangena epalini yangabhakuzi. Wathi uyangale ngemva kwelipali
wakhatha goalkeeper kumjesu. Glory to Jesus. Umnandi kholwa bazalwane. Mina ngakhuluma indaba letinenge babesimelana. Angeke lenze abatama ngePelton. Bathi ngiyakufakazela akhona manje. Haleluya. Ingakho ke ngihamba kakhulu kanje, bathi nje ngiyamthanda Jesu noma kunje. Amen. Sitaba nesifundo ke bazalwane lesasifunza cishe onke mathutshana lesiwatholako sitawufunda ngalesifundo lesithi Jesu umhlengi wethu. Jesus our redeemer. Jesu umhlengi wethu. Sabeke sisime lapho sibuka ukuthi yini inhlengo. Nawuthi umuntu ukuhlengile usho ukuthini? Akuhlengo umuntu uphinde ubuyele emuva uyayiva ukuthi yini inhlengo. Haleluya. Seke mhlambe nje ngenda lo introduction ngoba kungasithatha isikhathi angimane nje ngithi umusho bembili noma sifundele ivla kaNkulunkulu Ephesians 1 verse 7, Job 19 verse 25, Galatians chapter 3 verse 13. Ngilasta ufunda khona uyasheshisa mfundisi manje nesi. Ephesians kwabaseFesu 1 verse 7, Job 19 verse 25, Galatians chapter 3 verse 13. Lenzaba yenhlengo isuka kuGenesis iya kuRevelation. Lokusho ukuthi iBhayibheli lonke likhuluma ngenhlengo. Haleluya. Ukhona lo ngasifundzela. KwabaseFesu ngengati ya Jesu sinekuhlengwa nekuthethelelwa kwetono. Haleluya. Uyabona lo mbhali lona soyiqedze yonke indaba. Soyiqedzile indaba. Ngengati ya Jesu. Hayi ngemandla emfundisi. Ngengati ya Jesu. Hayi ngelisongo lelithini. Yabona kumnandi ke namnjani. Ngoba nakungaba umuntu noma ungathula enhlangano besingasotheleka khona. Kodwa siyambonga uNkulunkulu ukuthi ngengadi ya Jesu sinani? Sinekuhlengwa. Awuqedzele ani? Ngakwengcebo yemusa. Haleluya. Ngakwengcebo yemusa. Ngengadi ya Jesu sinani? Sinekuhlengwa. Ngani? Ngengcebo yemusa. Glory to Jesus. Vele lencwadi yabaseFesu incwadi lekhuluma ngemusa. Nisinzisiwe ngemusa. Akuveli emandleni enu kodwa kuvela kuNkulunkulu. Glory to Jesus. Awufunde ke njalo Galatians sitawuqina ngaJobe. Galatians 3 verse 13. Galatians kwabase Galatia ubhacile kwabase Galatia. Kristu wasihlenga esiqalekisweni lesasilethwe ngumthetho. Wo sihamba emathende kuthiwa sinetiqalekiso. Kanti Kristu wasihlenga etiqalekisweni. Wena nje kuthiwa unesiqalekiso